دکتر علی تتر دبیت پارێزگارê دازدê yê parêzgeha Duhokê. Zûrtirîn cihê demê xolê borînît ji bilî karêfermî, pertûkxana wî ya malê ye. 11 pertûkên wî yên çapkirî hene. Wî plan û bernamên xwe hene. Xala girêng li def wî weke bi xwe dibêjît, yeksanî û çespandina yasayê ye. از ممکن نینه مجالی بدم بچکترین سرپیچیل قانون بهتا کرن و بچکترین سوء استفاده پلو پایا پارزگار Duhokê بو برجواندی تایبت بهتا کرن قانون بو همیا اولی بو من بو براید من بو کسو کاریت من و پشت راز من اولی دی سر خود تطبیق کم و به قانونیه جل انشاءالله کسی که قبیل ناکین اولی دی سر خود تطبیق کم به همین تشتکی دی سر خود تطبیق کم بابی وی مای خود کاری وی دانا کد بله داخواز جدی کد به یکسانی کار بکد لبیریه دما سال 1968 جدایک بوی و حتی مزن بوی بردوام پتریا دمیوی به خواندنه و چویه يوم دويتن علي قوانين شد بيجيت قوانين نشتده مو قوانين كاتنو بخلك كي جيبوش بيتنو هاي كي بوش بي وكي وبريبتنو ني او دويتن بو كاتنو دلي كاسا كنايلتنو محتاج خلك بقاتنيتنو الطبقه فقير وطبقه دي شنك هاي كي عندي خوش كلو خويا هاي يمرو في ما ظن شو لو خويا بيتاني علي بقاتني تمرو بشو شو لو خويا بيتاني علي بقاتني بنرو كي بي مايل بي بو كاسا كي Duhok لی سال 1969 بویا پارێزگه. هفسنوره دیگل باکور و روژاوای کردستانه. خودان سه درگهین سنوری و 40 جساده جه پترولا هریما کردستانه. پارێزگه Duhokê 7 قزان بخوبتگیری تو 24 ناحیانه. آکنجی نوی نزیکی میلیونک و 600,000 کسانه. 600,000 کس جی آواره و پنابرت داد جین. بلندترین یکی کارگری وی پارێزگهه اف آواهیه کو آواهیه پارێزگه Duhokê. پروفیسور دکتر علی تتر نیرویی پارێزگار پنجه پشتی سرهلدانه کو دید وی آواهی دا دوامی. ایوب نصیر روداو Duhok.